Kardom pini bertar jikta pini prime time news samang pini li imoni teron pi. Aprang si bertang ton pen cipajur medam de aprang bertang kung pi arjikta. Bokajan constituency ke parlo hanjang langso hiti komite tumpen patir pi ponsi kangkir ke phasai dengpon. Karbi Anglong mukuilum pen kirmi kacilenga towar kaheno firmi meset anpin. Osi jitu di kapen patir piponsi manja ahi cialong marks lepen helmet kacikup kia tumapan kilang caripon. DMCH Dipu Dr. SK Inut Karbi Piapan Amina Chamber long hangsi otlang no keklem. Bertang kung PRG gada pit putat bertang ton pen cipajur midam senang. Hanjang langso hiti komite tumpen patir piponsi hiti rui kangkir ke phapon japan mai ke padopon. Bokajan constituency ke parlo hanjang langso bajar komite thihek pen HPC tumpen cipatir piponsi ni phai krekethom jak khonga ni kangsam or phai phwa formalom mai ingipon. Bangso mai long hanjang langso ahi mai pu hemari tok pipen ajok mai chipahem pu ponsi mai ke phalam chun bangrop singrong pipen klardak pen lam than pon bangso mai long alohia man pen XEM Rajendra rong pi XEM Jiwan Chandra Pathak HSA Barim Rajan rong pi nigro lapen social worker Jona Singh Phangchua tum chetong don mai long non malom pir thiang dang ke pa om tu COVID-19 akiso awur pen hanjang langso ahavar lapen hiti ke messenger phan mate awur pen ke jogdun japan hiti ruya pharman tang hapon japan training ripen pachini pon lapen tu hanjang langso pen angtan han ke pon beha ke klema bang phuat tuma phan simit pasang pon japan pachini pon lapuson si HBC tumpen hiti rui tang hapon pen ako thangnat aki meang thek pon long le pulotang te puthot kang hap ke phapon jap aphanta cherai pon si mai mesen pen pechut pon lo Dilai pen berta pangdak pot irai rong pi News 24 Karbi Anglong. Lakha Sirkep Amring constituency ke parlo mukoilom lapen khirmi atowar katseleng phermi me anset pusi nilitum News 24 Karbi Anglong apheran ke hinpen bertanang pale. West Karbi Anglong district ke Lakha Sirkep Amring constituency ke parlo pon mukoilom pen khirmi katseleng atowar kaheno phermi me anset Masap suet arwe ke jang setami gari motor kacileng ke apia lamlo. Monit kacileng antal langbong inghan kangret ajosi hormu horter kacipon kaciwan lapuson si cileng I nang bomlo. Pinpur meningkan krener kebra trokner kebra nerkep aningkan pen ukirmi arong sengpon lo labang soang bong pen ningkan thong kebaprang Karbi Anglong Autonomous Council ASDC kechari wayahut harlong thok chot pen council kechari apong kacilardet apita. Non-pu arni anta towar kasemar medet ke manghumeme puta hadap ukirmi aratum ninjehur. Lasinan pariwartan asorkar adihuahut towar nang semar nang jiputa hadak aratum colang prong sido. Athe labang so towar tang pen Meghalayaan ikrong wet kacelengi atowar lokusi thanpon. Kironi pen berta pangdakon sarhoning ti News 24 Karbi Anglong. Manja osi jitu dekalapen alang liri sang hotum pen patir piponsi marks lapen helmet kacikup kia tumapan adai paropok ke an ponasai kedeng. Pini arni tilia porpen COVID-19 coronavirus akiso pen kacipa jogja phanpura manja thana towar kokthom kacikok along manja osi jitu dekapen patir piponsi ingho kacikup ape mate marks KNA lapen helmet kacikup kia tumapan osi jitu dekapen danglok ari sang hotum pen kelang cari asai tengpon laswalong helmet lapen marks kacikup ke atumapan paro popo adai patutoy lake sarkar aron ateng lo pusi bangso sayalong kaciraptun akihai RS rong pia sangho ahin pen than pachinipon lapen jong si pini asai kedeng pon pen puthot arni kaprek ta aron ka kan pulote puthot la son thot asai tengpon bom jilang puta rong pia sangho pen ningje pon
Ladak man jati nali jitu fain ka kati laso arona mangke nili tu Karbi Anglong mate all world angbong all Assam ohom angbong jitu kono barai kono corona virus COVID-19 asutha mask kachit kut nai kachit khonai bu bangke compulsory do all aso ateng pen government na rule mate amitanga pran ka sisek si laso praya munit do bang koi thongke bang pari selong bang koi thongke laso munit tum do all aso munit tum phani tum action mane areng pasur eta ison athak eta government isia rule banailo isia book banailo isia fine book banailo inut amuni along nil tum faru open nil tum fine and conformity tu dam gom lapen MBA ka buta ke helmet ka tu kia aputha alang ni tum fan hajar sinil tum fine and conformity kati gom intela sona sai non sota sai ke deng son tha tha ke bang jilang honong ni tum deng kon jilang na non nilitum langgong ko gitu nilitum action kena tengpen fine kena tengpen alang nilitum money ni ma laso money bote nilitum fine bangke kati telu yang si money ne bote nilitum ani bang ta la kachikup ke tum panke nilitum lang konong ko Dipupen video journalist Edmerson Kramsa Chirap Chitudun Pen Berta Pangdak Pon Chitenteron News 24 Karbi Anglong Pini Dipu Medical College along Inoda Karbi Piapan Dr. S.K. Dasabang Sekelang Amen Pen Pura Kacholang Rem Japan Kapor Ipusi Kipowek Abang Pipen Chetan Pon Pini ni Pai Krepi Arnikang Sampor Pioneer Kep Apor Malam Anjali Medical Hall Por Pharmacy along Inut Dr. S.K. Das Pua Bangpu Inut Akarbi Piapan Sekelang Pua Menpen Ot Nang Niadim Ki Ot Karbi Piapang Kisok Ke Aceh Thok Along Bonta Penang Arni Pen Cepaklang Damsi Dr. S.K. Dasabang Achembra Long Hang Ponsi Check Up Lo Bonta Kisok Ka Check Up Ahut Akaprik Private Parts Along Ta Papok Pon Where Bonta Kisok Bang Piapang Chini Ne Pen Check Up Lo Bon Pupen Dojoy Lo Lason Si Ni Thon Ke Choke Pini An Chembra Long Pondet Si Ing Hap Ing Kil Head Si Check Up Pusi Kisok Bang Pi Than Pon Lapen victim upon Diputana long case number 130/2020 under section 354 Papon Pon Lopusi Dipu OC Siraj Ingtipen Pachini Pon Dipu Pen Berta Pangdakpon Deboram Katar Chirap Chitudun Pen Berta Pangdakpon Edmerson Kramsa News 24 Karbi Anglong Medical college long damlo check up lo datlo doctor long nangkulo manila ko number lo ni chamber lo nang bang nanji hello asi ke lai ultrasound kuri ejat elewang noi bijale he masi ne bangta ultrasound hai chikuri ejat epensi ako pharmacy chamber long damlo check up lo masi nani chi thok long si su ve su sita menang dak nang od lo jatlo ke lai long check up man ke la puta pu pharoi phui dale he asi ako din ben aphi bang thunang ji pujalo doctor ba amasi din ben ako dam thulo amasi ako la sorni ta mane dak nang check up le he dak hai la punang all jatlo ke lai lom ta mane ke bal he amasi lasan ako nang pharai thulo he asi lasan ako pini bang ako dam thulo he amasi pini bang ke lasan okang duklang si mane san ariben nasan glove or repindal si mane nangki pene jalo ke or nanti kudalo mane doctor men jojon doctor ke SK Das 7:30 সময় এজন কমপ্লেইন আহে ৰেবিকা তৰংকি তাই ডক্টৰ SK দাস ENT স্পেশালিষ্ট ডিফু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল তেখেতৰ ওপৰত ইলিগেশ্যন দিছে যে তেখেত কমপ্লেইনজনে ডক্টৰ দেখাব গৈছিলে তো থ্ৰোট বিষোৱাৰ কাৰণে কিন্তু থ্ৰোটটো নাচাই তেখেত তাই প্ৰাইভেট পাৰ্টছ চুইছে বুলি কৈছে ইলিগেশ্যনটো তো সেইমতে আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু ছেকশ্যনটো হৈছে 354 IPC তো সেই ছেকশ্যনটো আমি ছেকশ্যন ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ল তাৰপিছত এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যদি সঁচাকৈ যদি
ডক্টৰজনে যদি সঁচাকৈ যদি তেনেকৈ কৰিছে তেনেহ'লে আইনমতে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হ'ব Pinya berdala pansigang tanilo tumitagmi kardom.